Kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon Baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe Kat sigurado nga rutaan anak ka. Una na nang. Agurayak lang iti awag da kanyak. Ay da, itapay lang. Aggagatulan tinakulap ko ang makaigamit iti dolyar a kwarta. Alakat urayong arod ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Baikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawaduwadan na. Ori inggan fourth floor. Yan, anak. Sa amon to planon day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap-apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kalhulyaw. Kasano anamon nyo ngay, kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret, kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan kaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo a dolyar ti sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man, akas ija anak ka. Warang ka, sure na dyan. Kat masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka, umay kanto ija balay inton malam, taagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Warang ka, rogya kon tagpadispedida. Huston to, no agflight akon. Apay, naumakan ngagtaltalon ka anakan. Warang ka, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daam mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't man ka, saldaan pala eh. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, taintun makaigamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalaw-lawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako na. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't, maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dito yan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't yaginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpaling kayo. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay nga ay nagluko ka na anak ko. No kasta, awanan at idagaaso kayo. Awanan na. Ta-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag tiaramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha. Pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panagabroad ko nanang. Naimbag nga oras yun, auntie. Umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na.
Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni Nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngam awan matan. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laangan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, tinsan. Ay, insan, bumuludak ko mapailangi ti kwartam. Aramatan ni Nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante manak ko. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan Insapsapam ko mga imbaga Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron sana balin insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga AGABROAD da taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, sana nang. Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagi dya kabagyan tayo. Taamuda nga men nga AGABROAD ako niti mabiit. Sigud mo, saan nga mas asidag dagi dya at tao? Sa dala makalagip kan o masidag mo, no da ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awampay nga min ka anak kasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang aruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rodan niya. Mabiitak laang. Nanang, hapay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang gagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay adi kag suksukat. Branded nga minda dya, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma nyan ti Solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti irurar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mo't lang nila kay na. Kitaan niya man. Adamat gayam kwarta da. Utangan na pailaang mat na tao. Ay na, sumanao ka pailaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaw ninyo. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya ko mga iti aramitin na tito'y. Itapay laeng sursuruan yun tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton maka-abrodak.
Pasin to adulyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipil kadipay napusaan. At naita kay manan. Naita man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwangkon tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang ditoy. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adapay mo tayo bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga eh. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tayo siman akaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isunto matla adya agis istambay iji store tira ramidin na. Saanan ko nakmut? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ha? Nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalman. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tayo dakkelas wildo nga upper na. Ha? Ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. Master yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanan ti rumbaga pagsaritaan tayo. Ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Sitting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak ka kat nag-flightan. Imun unakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ron, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Kasyak tumanan no makaabroad kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rudan ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no may boss. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan kadagiti ilaklakom barawk. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nana, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inlako kung tayo bakak, iso nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inlakom manan jay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingkay agrobotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kaduata. Duata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo kagpasyar. Tamang ano mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, papanan niyo Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na, tawan mang pakan ka na iti dingwan di ti palay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana taagorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyo, umpay kargana. Ha? Kargaan nyo mo Sana puro danom lang. Ha?
Awan, kumatangak to iti may karga na na. Talagamit Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita k manantay post ni Marlon. Agsasarunumit ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumit ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasit ti Pilipinas. Ay, tsaka mo iti day di aka nakamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsan na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro Tadi nantun maaramid ti kasjay intun nakaabroad. Unahangam ka babain. Amangan no ibagada nga agpalpalastog. Talagamat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasig mata natang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga kiti natang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan na sa bunti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mo. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili iti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka di ita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello, Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananagawanan. Awanan te. Awanan na itinamnama ka dolyaris nanang. Pikimot gayam tayo recruiter ka. Anya? Suba na gayam. Tawanan tiyawag na maure ko. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Tadito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan, Marlon. Rabiin, itay ka pa'y la sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy iti amin, agururayak malay iti awanan. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adinguan ko. Dayta nga minti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo nga mindungag iti pamagbaga. Nanang. Amo ka di dakon ka sa pulan nga sakbaya pumanawa kalaag pa yata'y sweldo ka 15,000. Anya? 15,000? Kat kastamot ti saritaan mi kan ni Marlon Mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaunan yaw. Inananusak pa nga uray awan masidsida. Kan uray awan mamermerienda. Inananusak.
Tapang panunutak tay kinsimel nga ingkarit anak mo kanyak. Marlon, umay ka man dito, oy. Manang? Marlaon, ayan ti sweldo ngay. Diya kinsimel. Nana Marcia, amoy yung matakas ti kinapasama kanyak. Hindi lang mabalin tawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta, tong palan ta. Ulita ka. Inananusak ti diretso anatang asinsinda dito balayaw. Kanawampay merienda dito. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit na bukaw. Agpekasakpay dito yan. Tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito'y kwartak dito yun, ana. Mano day taya? Sangari mo lang. Malayag mo daytan. Nga iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan na. Itid tayo dyan washing machine. Anya. Alan na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlaon. Kumboy yung tak na. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikarigatak la baklayanan. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon, marlaon. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni anti kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron insan Jackie. Kayat mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akit awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga iti busbusak insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron insan. Inkarit ngamin kanina na nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day toy. Saan kan to na mapiki? Agyaman ak insan. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensya ka na awan na ipautang ko kan ka iday. Nawan, mawatak day ta, insan. Basta agsagana ka, kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam nagiti requirements sa rumbang nga laam, insan. Tinulungan nak nga rod ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigay mo, Marlon.